muna January ndakatumizwa message mufoni zvazi pamusoro pakazi misheki muri warume musha wekwadzidzisa ndini makauraya Justin misheki namiriro ndiana kutumira message asingozwa kuti ndiani ndiana saka awa mazuva nziri kudari awa ndakavatumizira message wese ndakavatumizira mameseji kuti wauye kudari kuti ndatumidziwa message mufoni saka wamufungira kuti ndiye akatumira message ndiani chara chanomuda ndati wamuri kufungira manje kuti mudare munokati chibvunze kuti munhu watofungira ndiani ndiani ndikufungidzira wanayo yandodzidza waripi wari pana ndiani pane wakati wandei ngeupi sukaiwa uya kuno aiwa so wanoita manje namba yacho iri pefoni ndekuti munhu akakusendera message itsotsi because akakusenderai message iyo nefoni isiri registered location and but even izvozvizvo tikutraya kuda kuifona yakadzima wakomana wacho amataura ndo wake ndiye kwakomana wacho muronga makonenyi adi temakonenyi makonenyi musoona Saya jadi orang awalnya. Ini aja. Bukan seperti sendiri nanya, dia nampak teman, saya kasih nangis dia. Mas kamu play, mesej dia come back for 26. Baru for 26 dia dah sampai anggur, nak kasih nangis dia. Ini pamoja tusiche was ko irura kutoka phone haikura kutoka phone hiyo kasi irura kutoka phone hiyo kutoshanda hii Wali yangu nzima. asikia nzima so azimezi ndo kwanza utoti ngora asi
unomubata. Mai mandenda tone pamusana matosvikawo mandendani hanzi. And saka mbeki kwa 26 ndokutara kuti mwana mwana ngese Mora, it's okay. And asana kwa 26.